kalta February ni som pahnia changa ni som pariat sang ni som ni pathum chhunga Mizoram thilthleng tele chanchinthar ṭhenkhat Buatsaihtu VKungtea ani e February ni som pahni sang ni som ni pathum thilthleng te Phongpui National Park ka silai metphua ka dan Buatsaihtu pu mi pali PC lalmuan oma Aizol Republic veng lalbiak dika Aizol saron veng Robert lal thamwana durtlang le lalrem kima Aizol saron veng te chu sanga police den anman February ni som pathum sang ni som ni pathum thilthleng te Zingda rukvel khan hunthar veng Aizol thlanmuala lalrin puya kumsom thum pahni ruang mu ani Hemini hian Chief Minister Puzoram thanga chuan kumsang ni som ni pathum atanga sang ni som ni pali budget atan cheng vaibel chhesing khat sang li zahni le pakwale noi som kwa pangale supplementary departments for grants 2022 to 2023 cheng vaibel chhesang thum zahni somruk pangale noi somruk pakwa chu assembly a aphar tin February ni som pathum hi World Radio Day yani a hemipwal hian mi som big ṭhenkhaten AIR Aizol FM zo oya thucha ansoi hemini vek hian February ni som pakhata pickup pakhatin sutluwa achil humtak piwa kumsom thum pani mong buchwa khwa chu hemini hian vuiliam ani February ni riata ramriak turakal puzo sang liana kumsomli paruk mimbung khwa mi bau chu somhadar somle som pakhatin karkhan sialsi muala thia mu ani tin hemizan hianin joela kumsom ni pakhat siaha meisawai chu tuya athlum tin puvi lalram loma sakordai chu zandar sarile achan vevel khan tuiriala athlum bok hemini hianin district special branch DSB Aizol chuan sabon bom somni pakhatada heroin gram 239.95 laram moi kumsom ni Aizol rangwamwal ne na tangin international market rate cheng noi za som pakwa hu chu achena ina anman February ni som pali sang ni som ni pathum thilthleng te Zomadar somle sombakhatin karkhan pulian khaya kumsom nga pani zanlon chimveng chu afena electric current leakin amanhlum Home Minister Pulal Cham lianan UCC dodal na chungchanga official resolution na putlu chu assembly chuan apom hemini vek hian Chief Minister Puzoram thanga chuan Article 5G+ services atlang zarbok February ni som panga sang ni som ni pathum thilthleng hemizanda ruk lemini somli panga vel khan lalro piangan anupui lui siamun pari komsomli paruk champhai kanan chu akaphlum February ni som paruk sang ni som ni pathum thilthleng te Zingdar thum lemni somnga vel khan tuikwal South Aizola puzo biak sang komsomli paruk thingsai khwa ruang mu ani a Zandar sari vel khan bongkon venglai Aizola gospel ramzawa komsomni pathum CTI se songram tharveng ruang chhar ani bok hemini vekyan sarkar lai pui Ministry of Corporate Affairs noya Investor Education and Protection Fund Authority IEPFA le Mizoram Sarkar Tourism Department Trangkop chuan State Level Conference on Financial Literacy in Amit Kalsu Vanapa Hall Aizola an Buatsai February ni som pasari sang ni som ni pathum thilthleng te Zanthumria ka Mizoram rontlo turin Union Minister of State for Communication Devushing Chauhan chuan Mizoram aron lut hemini vekyan assembly thut khoma Dr. Vanal Thanaputlu private member bill the Mizoram Land Revenue Amendment bill sangni somni pathum chu soiho ani nuwa select committee kuta da ani chairman Dr. L Thangmo yarwat ani a member atan pulal ruat kima Dr. Vanal Thana pulal rintikal ralte Dr. BD Chakma Dr. K Pa chhunga le pukelal dong liana tethlanan ne hemini hianin champhai police chalboya junction khankon police tech gate duty te chuan heroin gram somthum panga ritchu lalmat chuan akumsom ni panga zuang tui Aizol nia inchal kuta tangin an manbok February ni som pariat sang ni som ni pathuma thilthleng te Zingdar ni lemit somnga panga vel khan Republic veng Aizola ATM buta gelatin ningeya shiat apwaka atitu shiat anilo hetupat sailai hian chuime kani Khatizong kha karkal ta chunga Mizoram thilthleng tele chanchinthar ṭhenkhat kan ngai thlak thei te chu ani a minlo ngai thlak saka wangin kan loma karlia ahun ngaya kanin hule cheu don nia in zawain mutui mangtra ni man nuam vek ole